laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam haray. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe juɓɓe tedduɓe on ɓe kisal ɗo de haray ɗon wawi wadde star 61 ko ɗon étoile 61 faalaɓe lande ɗen haray jabano en lande seeɗa biyata ko Allah newnani ɓe o seeɗa inchallah. Naam se haray do men ɗumannade ɗo lande seeɗa so tawi hara ɓeyɗo mi andi haray ɗo ronki ka darso won ɗon ɗen wawi wadde hay ko 20 minutes 30 minutes inchallah. Awa inchallah joni langoɗitande adi ɗo wadde on ɗo inchallah. Naam. Ok ustad assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. On jarama batti ewtende yo Allah subhanahu wa taala waɗan on joddi aljanna. Amina ya Allah amina. Nandal angal ko yowondiri wano si on tigi no natude ka toilette salligagol haraw yeggitiɗogol bismillah on ka yaasi si tawi hakka nder toilette ɗum himo wawi anniyade wowlaka nder ɓernde makko bismillah on. Naam. Haray nde otino naata ka nder duusu fi salligagol yo wi'u bismillahi ka yaasi o naata so naati nder ton hara wowlade hay hunde amma so yejjiti wowlugol haray no dagi ka o anni o ka ɓernde makko wowlugol bismillahi on nder ton hara wowlade ka ɗengal makko few si tawi no newanimo kadi yaltugol bisminno si naata hara bi mana o fuɗɗaki golle ko o naatani kon o naati tun o anditi o wiyano bismillahi so naati imo wawi yaltude o wiya bismillahi o naata kono so naati ha o gayni tawi o fuɗɗike golle ko naatani kon ka hurgo ta yaltugol weeɓanamo yo anni o ka ɓernde makko ɗon bisminna gongol kono o wowlata ka ɗengal makko few. Awa on jarama yalla waɗi joddi aljanna. Assalamu aleykum. Nam assalamu aleykum wara min udditani kadi ɓe natirɓe email ɗo Boubacar Ba. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. On jarama de. On jarama na laato. Yandum yettude Allah. Assalamu aleykum ustad. Wa aleykum salam wa rahmatullah. On jarama ɓuuri albarka yo Allah waɗa joddi aljanna. Amina jazakumullah khairan. Min landalal ngal koko yowiti si tawi goɗɗo hara no ɗaani o fini tawi waɗu toon hewti ka yalta tawa ha o salligo hara waɗu toon yalti haray ko yo juulir noon ka yo salligo waɗu toon yalta o yoɓa ɗon haray si tawi woni no newanimo salliga gongol ko yo salligo on faami mi faami mana si tawi ndiyan no wuudi o fini fewndo ka o fini ɗon ko ɗaani no kon o nangirtake o gilaade ko ɗaani kon o nangirtake ko ɗaani kon fewndo ka o fini ɗon yo salligo o juula hay si tawi wagutu on yalti haray ko windanteɗo baraji makko ɗin ko waɗi ko ɗaani kon o nangirtake ɗoygol makko ngol ɓay noon haray mo suƴana karambol yo salligo timmina sartiji julde nden o juula. Naam. On jarama albarka yo Allah waɗi joddi aljanna. Amin. Naam awalan udditande kadi hikkitiɓɓen ɗo inchallah. Naam assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo email ko Satura. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi ko ɗo nande ok haray assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam. Hira jam haɗa jam. Alhamdulillah. Ok haray ko pay ko mon kadi ko wonde ko jaare won ko belge ko ɗo inete ko Moussa komo Buruyi. Moussa Buruyi. Ɓiɗɗo Modi Gasim. Na Modi Gasim. Aywa tana ala. Alhamdulillah. Haɗa ɓe gonna fof no jam. Yettude Allah. Aywa tana ala toon yimɓe men ɓen toon no jam. Haray komin noddi toon ko si tawi ko hay feƴƴina haray vraiment oti weltori yewta haray yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan ko manda kam yimɓe toon ɓen fof no jam ne miɗa hiroɓe fof nayi awriya jazakumullah khairan. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam. Ok naam aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗo min udditande hikkitiɓɓen ɗon. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Naam. Njaram nala toon. Janta alhamdulillah ala joni jenti on ɗon. ala jon assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Amin nani yewtere noon yo Allah yoɓon baraji hokkan aljanna o. Amina amina on jarama jazakumullah khairan. Eɗen mari ɗon landal gotal ko yowiti e wondore joni ko innete e wondugol. Naam. Joni wona ni joni goɗɗo landola ni service nami wallumo piiwum kono sawi ka o landila ɗon tawata
hara on tigi weltaaki inna ɗon billahi waɗata tawata ko anniya mum nde anniyaaki ɗon ɗo waɗata inna billahi waɗata kono yilditoyo ɗon wontoya ɗon balɗe haramo jeejitude on tigi noon in waɗitoya hareno duwa waɗde ɗon kaffara ka hare duwaka ɓaari woniri ni billahi. Naam, si tawi woni ɗen hooti fiɓi ka ɓernde muɗum. Naam. Ko wondugol ni hooti wondi e hoore soobe o yanoyi ko wi o watta kon o waɗi haray be o waɗa kaffara. Naam. Amma noon siko woni wolude konko sama kala ni tun ko wowlete haala ka tawata a anniyaaki wondude few a watta yilli mum tode ko wiyata ni to wallahi kala wallahi ma la wallahi sifa ɗin haalaji ko tawata sun ara e ɗengal ma ngal wowla hara na anniɗo ko wondore ni. Allo? Naam, ɓe yalti ka ligne hiɗon wawi wonde ka ligne ɗon inchallah. Ina gasa ko ligne ji ɗin ka meɗen. Naam, musidɓe julɓe tedduɓe haray Alaji Boubacar en ɓe yalti ka ligne kono haray ɗen wawi habbade ɗo inchallah. haray ɗo yo ɓe natoto haray ɗo min weltano sarsanɓe ɓe ɓen torki rabbuli badon yo allahu lan ɗo yoɓu yoɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴude e kala wownoɓe sarsude sarsande usasiɓɓen e kala faalaɓe kadi sarsande usasiɓɓen ka meɗen haray ɗen andi bayanaji ɓurɗi ɗin haray ko kaka meɗen haray ɓe woni haray noon ko sarsanteɓe mbuuɗi inchallah haray noon jamanu no weltana fota kona seeɗa ɓay haray ɓe walliti mouradu moƴƴuɗo kona seeɗa haray en toriki Allah yo Allah lanɗo ɓeydu walluden en fof kala wonɗo kippude no lawol kisal yara yeeso toriki Allah yo Allah hisin en fof meɗen haray habboɗen ɗon ɓe dara somin humpodira e maɓɓe haray ko ligne o coupi inchallah sa Balla assalamu aleykum. Waleykum salam sulaje. amin wurinani on kene ɗo ɓay ɓe yalti ka ligne ɗo eɓe natude elle ala inchallah haray assalamu aleykum wa rahmatullahi haray jama julɓe heeɗiɓe radio lawol kisal ko wawɗon heɗo radio yat noon haray ko musidɗo mo noon Abdallah Diallo haray jooɗiɗo Bruxelles towno ɗo haray mi yettina ɗo nelal inchallah e inde communauté guinéen on fof wonɓe ɓen e nder leydi Belgique ɗo précisement kala wonɓe ɓen haray e nder Europe ɗo haray meɗen nodditi o noddandu mawnundu o laatoto ndu waɗayndu inchallah si muuyo muuyi e dimanche arowon ɗo e 14 heures ka juulirde masjidul ansar ko honɗum haray woni sabu muɗum juulirde nde nannguɗen gaaden fii muɗum nden haray woɗɗike moƴƴa hiɗen 3e dal 4e dal joni ko finition o woni ko wonɗen e muɗum haray hiɗen mankiri mbuuɗi seeɗa jama on gorko e debbo paykun e mawɗo duhiɗo e suddiɗo foppo hino nodda no torane ñande ballal mo beeyo wallir hoore mum wallira suudu Allah nu wallira fiinde juulire no wawa timmirde mbuuɗi 150 ko ɓuri e fande kon honno jama on tora haray nden ñande foppo hino noddita ko waɗanta e yewtere nden inchallahu si muuyo muuyi ko ceernoɓe meɗen mawnuɓe tedduɓe teddirɓe l'islam haray jannguɓe jamiatul islamia bi madinatul munawwara jooɗiɓe London maketeɓen alhaji Mouhammad Alaji Baylo inchallahu kamɓe watta yewtere nden haray jama fof hino noddita nde ñande yandi sabi Allah mo be seenoda e jawle buy kadi fi waɗango suudu Allah ɗum ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki on kala on darnanɗo Allah suudu Allah mahanoyemo kankadi suudu ko janna yalla mahano inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya fede ari kopi naam ko no woni ari kopi naam awa gasi joni ɓe harino ka ligne hari woɓɓe no landade ɗo men ndaari si gasima si gasade no hari gasade aywa naam min ni wonore nden naam Allah subhanahu wa ta'ala no jippini ka alqur'ana ñaawore muɗum nden ko si tawi oti anni ke wondugol e hoore soobe o fiɓi ka ɓernde makko haray woni wondore si o yani tun e wondore nden ko ɓe waɗa kafara ko waɗi koko mawni woti wondiri Allah si tawi woti no hula Allah o wondata sama kala si tawi noon ko haala ko a wooli kon a anni yanaki wondugol few o woolu tun ari ka ɗengal makko o wooli fiɓaka ka ɓernde haray na wondore kontete ko ɗum wayi si Allah daali la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum laghu on koko tata woti ka ɗengal addi o ala ka ɓernde few walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana ko anni ɗon fiɓɗon ka ɓernde kon waɗɗon ko ɗum ɗon woni wondore nde haray ɗum ɗon noon oti waɗay kafara si oti fiɓi o wondi o ronki wadde ko wi kon ma woni raalino o faalira noon ko feere wala waɗay kafara
Naam. Ara ɗo noon kafara on ko on woni kafara on ɗon zontino fibunani kafara on ko ñammingol miskimɓe 10 ma holtina ɓe ma ɗum oti rinɗina dande ma o hoola balɗe 3 on jaram ko ɗum Allah yoɓon joddi aljanna on jaram nam minni ɗo mi udditan ɗo woɓɓe hari woɓɓe no acciriɗan ɗo nelal ɓeɗo ko haray ko du'iɓe o ɓe du'iɓe ɓe seeni ka juulirde wondema juulugol futurowo ɓe tawi hari ɓe rendinayi woni ka juulirde ɓe tawi imamu ɓe salmini futuroɓe immanike geegue woɓe heeɓi darde wotere geegue tawi noon kamɓe ɓe juulali futuro joni noon ɓe ronki andude ko honno ɓe jokkitortoɓe ɗon ko haray so tawi ɓay haray ko darɗe 3 luttani ɓeeɗa si ɓe juulidi ɗon wotere ɓe jotto ɓe tawiyo kono andi ɓeeɗa si mike ɓe watta e 2 ɓe maki on expliquan ɓe ɗon seeɗa tarmokoɓe goo no waɗi ɗum ɗon wasi tawi woni no nandindini e julde kulol kanko ɓaawojo on o jooɗo habboɓe haa ɓe timmina so waɗi 3 makko on o anndi kamɓe koye geeƴe ɓe woni o habboɓe haa ɓe timmina ɓe salmina o salmina woɓɓe no inni no yaara noon kono mazhabu maliki on e wonduɓe e makko ɓen fof ɓe maaki si tawi darɗe ɗen ɓurdi haray juulooɓe ɓen waata kafude juulidugol ngol hoti noon no waawa jentindeɓe ɓe juula haa ɓe gayna o waɗa ɗum ɗon konti naafila o immo o juula kankadi ko ɗum ɗon haray ɓuri hisinde fii ka nanagol ñentingol ngol naam darja juulɗe ɗen no ɓurda ñentindire hara oɗa ko farilla on juulde oɗa ko naafila omo farilla on ñentinamo naafila on mamo naafila on ñentinamo farilla on ɗum ɗon fof muɗum no newi waɗugol no dagi no mari dalilaji timmuɗi kono si tawi darɗe ɗen tigi ɓurdi wano futuro e geeƴe haɗa ñentingol ngol ɗon welaafi mo 3 yo ñentim 4 o habbomo harana salatul khawfi haray no metti fi hay tawi no woodi wiiɓe no yaara noon haray mazhabu maliki on e wonduɓe makko ɓen ka mazhabuji ahlu sunna wal jamaa ɓe jaɓaali yo wopodirgol ngol yaaru noon fuu haray ɗon ko moƴƴi yoti juulida e maɓɓe haa o gayna o anni yo ɗum ɗon ko naafila o juula kadi ko fi yo ɓerdu laɓɓinde ɓernde nden o waɗa ihtiyat on amma meesirgol ngol e julde kulol ɓay ko hakkunde futuro e geeƴe haray hay si tawi no mari dalil haray dalil ɓeeɗa on kañum kadi no dolli naam ok naam awa dawde tande hikki ɓenɗo inchallah naam ɓeenakirɓe email Diallo Mouhammad assalamu aleykum ɓe maketeɓe Diallo Mamadou assalamu aleykum waleykum salam naam ɓe jenti on ɗon inchallah assalamu aleykum ustad en wa aleykum salam wa rahmatullah on jarama de mi ara mi landal ngal ko fii juulugol ɓaawo ɓe tijjani ko no sunna o wi ɗum ko sunna on wii fii juulugol ɓaawo ɓe widdotoɓe tijjani on naam tijjaniyankoɓe ɓen haray ella ala e muɗum naam haray ella ala nde julɗo moƴƴo fof juulata ɓaawo julɗo moƴƴo fof bon mbaytun hakkunde maɓɓe kamɓe ɗon wona bindere nden yirbi wano hakkunde siya e sunna ɓen ɗon haray ɓe wopodiri e calɗi buy kono haray bindere nden hiɓe fotti e piiji buy haray ɓen ɗon no wawa juulidude ko hakkunde siya e sunna woni juulidugol ngol gasata ko waɗi haray ɓen ɗon finde nden no wopodiri fiw amma ɓeeɗa finde e golle ɗen no wopodiri kono ko ɓuri hewde kon haray ko ɓeeɗa fiɓi kon ɓeeɗa kadi ko ɗum ɗon fiɓi hay sappalje no toon buyi e bidaaji no nder toon ko wopodiri e kayfiyaji no wona gollirede kon kono haray wopodiral maɓɓe ngal eɓɓodira e wopodiral hakkunde siya e sunna ka tawata ɓen ɗon lasli golle maɓɓe ɗen ka finde wona guutu haray menen min yii wonde ella ala e juulidugol hakkunde suufi e sunna ko hakkunde siya on e sunna woni haray juulidugol maɓɓe wata sellude
assalamu alaikum jaram baran fa ina do sunna tan mo fala ganda don kan kadi ya fa do nyandi assalamu alaikum ustaz wa alaikum assalam wa rahmatullah ko landal mi mari do ko josiddo jo amen ino jo inano e edda na'am jon non men nani be yewta wo si tawi goddo jo inama edda wano fabbe jango ni o hebay lebbi tati kabe jo ina edda wo haray on tigi ko yu ella mum on lebbi tati jokkonirdi si edda on timma no mi nani non jon non ko lebbi didi din o yi premier lewru ndo jo inano edda non dum don o yi ano o yi iti non ka lebbi didi gantinji do jon non si dum don ha timmini edda wi ado on ka be inni kon haray fi lebbi tati din imo wowi non kadi ella makko no wowi kadi retardugol hara arali lewru arito yani yo lewru naam don hella ka ñoggugol yewtere nde naam ko adi kon tawde debbo no accite no haani hara koye hoore laaɓal o accita hara fewndo ɗon ɗen o alaa yiide fiilurde fewi mo laaɓi pos kono ɗo woni accitugol mo hoore sunna hara eno harmani gorko accitugol ɓeygu makko fewndo ka tawata himo yii ella ɗon no harmani mo few dagata ko yo accitu ɓeygu makko o debbo no yii ella o accay ha debbo on laaɓa few fewndo ɗon hara o alaa e ella fes laaɓal ngal o laaɓingal kadi hara fewndo ɗon kadi ɓe kafa mbaldi few ɓe kafaali mbaldi e ngal laaɓal ɗon o accitamo noon fewndo ɗon hella ka kontugol edda on fiifirugol o aya mo Allah subhanahu wa ta'ala daali wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru dar uji tati woɓɓe karmo ko ɓen no firi gar on ɓay ka lugal arabiya himo wi'e fiilordu himo wi'e kadi laaɓal dar on ko kalima mo tawata arabu ɓen no inna mo addadi himo fire goɗɗum o fire kadi ko wopodiri e gonɗon firo few wano hakkunde laaɓal e tuundi ɗum ɗon feppa firo laaɓal ngal ko feere tuundi ndin ko feere fiilordu ndun ko feere laaɓugol ngol ko feere kono konngol ngol ka haala arabu no fire laaɓal no fire fiilordu karmo koɓe ɓurɓe ɗuurde ɓen no firi salasata ƙuru'in on ko fiilorduji tati karmo koɓe kadi firi salasa ƙuru'in on laaɓe tati joni noon so accita ɗoyi ɗon ha o fiiloykete o laaɓi woni ɗiɗi o fiilitoyke ɗon kadi o laaɓi haray woni konti laaɓe tati ɗen ɗon hay so tawi lebbi tati ɗin timmaali haray woni konti laaɓe tati amma karmokoɓe goono konti fiilowruji tati ka o laaɓi ɗon himo accita o accitama himo laaɓi si o fiiloyke ko ɗon fuɗɗete kontede goo o laaɓi fiilitoyo kadi o kontane ɗiɗi o fiilitoyo kadi o kontane tati ɗon kadi haray hawroyey laaɓe tati ɗen e fiilorduji ɗin tati haray yaadi hay si tawi no gasara ɗon haray timmi lebbi tati on si tawi woni accitande makko nden yaadu e sunnanelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam sunnanelaaɗo on ko accitugol mo fewndo ka o laaɓi ɗon almuhimmu so timmini lebbi tati haray laaɓe makko ɗen timmi haray ɗon o daganike ƴettoo naam albarka moɗon on jarama Allah waɗi joddindingal janna amin amin naam mi uditani hikkiɓe ɓen ɗon ɓe natirɓe kadi email Mukhtar assalamu aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh naam ala jenne jenti on ɗo assalamu aleykum ala jeen wa aleykum salam wa rahmatullah on jarama fi yewtere nde Allah waɗan on joddi aljanna ɓurɗo towde on amin amin haray ko mi faala landagol ɗo ko min haray ko wonduɗo e muusu koppi ni e muusu koyɗe aywa tawi noon haray o wawata wadde e position ji ɗin no inna no haanire waɗire noon no haaniri noon haray somo mari bakkar e nder mum ɓay saygo wonno hari fewno ka suuma e hara ko yewgol naafugol ka juulirde mi ɓayno naafirgol waɗa position ji ko yimɓe watta kon kono mi arta koyɗe muusalan ha simi hewti e ɗum ɗon kadi somi lanni juulgol hara miɗo yiiɗi foccagol koyɗe an ɗen yoɗe ɗumanno ɗo woɓɓe noon ka juulirde ɓe nami ñobbu koyɗe moƴƴa foccagol haɗa ko fii ɗum noon mi faala anndugol fii naam
haray si ootino wondi e nawnare wona on muusu koyɗe muusu ƴiye muusu jokke sifa ko nandi e muɗum yo waaw juulirde no ɓanndu makko ndum waawi jaɓirde o hara tampintamo yeruno o wawri o hara lorratamo yo juulirno Allah no daali fattaqullaha mastata'tum yani hule Allah yeru fodde taaga moɗon on si tawi woni ɗen hiɗa selli a tottiray no haani tottirde noon hay hunde a wopinta si tawi a sella tottirde wangal ittiri taaga maɗa on hella ka cellal hara lorrata cellal maɗa ngal si tawi woni a foccike tampinte ñuugo si tawi woni ɗen sa ñuubike tampinte focco si tawi woni sa darike tampinte jooɗo si tawi sa jooɗike tampinte waalo no tawirɗa o fi julde nden kono tawirɗa o tawat a townay ɓanndu ma ndun townay lorratama Allah ko yurmeteɗo yurminayɗo on haray ko yon tottirdewal ngal ittiri taaga moɗon on jarama buy haray noon foccagol ngol ɗum ɗon koko tonga ka ko hunde ella o ala awa on jarama buy Allah waɗi jotti amina inchallah ɓe makkeɓe Kajjatu Ba assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam alajje ne jetti on assalamu aleykum alajje wa aleykum salam wa rahmatullahi Allah waɗangon joddi aljanna yewtere monde Allah waɗu men nani jaɓi amina jarama haray landal angal koko yoyiti e fii jangugol tabara on minani no wiye o no moƴƴi jangugol haray mi faala yon laɓɓinan men ko sa'i hombo no moƴƴi jangugol siko bimbi ma siko kiiki nde on tigi no wala aywa haray suratu tabaraka no selli e hadise selluɗo no ari nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki cortewol no ka alqur'ana ko ngol aayeji 50 ngol tefanay janngo ngol ñande alqiyama yani ɗum noon janngugol ngol ko wooti hebbin tun janngugol ngol waktu mo wooti janngi 4 noon ka waalagol nulaaɗo meɗen on sallallahu alaihi wasallam no yiɗuno janngugol yoga e corteji si ɓe ɗaano wono suratul isra'i suratul ghafiri suratul mulki sifa ɗin corteji ɓe yiɗuno janngude ɗi si ɓe belo kañum noon e qul huwallahu e qul a'udhu en ɗiɗi sabu tawhidi ko woni kon e majji aray suratul mulki no yiɗande woti no waalo janngangol aray ko ɗum ɓuri tentinede nam on jarama boy Allah waɗa ngon kaman dakke mo ñande o wawana hawra jazakumullahu khairan amina shukran nam haray min udditani kadi ɗo hajja Aminata Alman assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi on jarama lajje nala toon alhamdulillah aw yalla yoɓi ɗon ko ɓuri moƴƴude e joddi amina jarama min ko joogo landilan ɗo ɗen o inni o arkan ɗo ɗen tawi noon himo jibini quoi tawi noon o heɓi lebbi ɗiɗi tawi o fuɗɗitaki juulugol ngol mi landimo noon min kono fi juulugol magol o illa wo ha joni o laaɓal taw on so min min haɗi ara ɗum ɓe innayno e wono ka lakra diw ɓe innay ɗum ɗon ko lebbi ɗiɗi ko balɗe 50 kono mi nani joni karama koɓɓenno ma ko balɗe 50 nam haray normalement joni simo wawi fuɗɗitagol juulugol ngol on so inni o joni no o fuɗɗike juulugol o landilan ɗon no joni yani so tawi o yoɓay ɗe balɗe nogay feƴƴuɗe so tawi ko honno ɓa hari o anda mi innimo ɗon fay tigi ɗon on haray mi humpitaki ɗum ɗon moƴƴa ɓayna hen fino nam haray batte ɓesgo ngon si tawi suddiɗo jibini haray karmakoɓe ɓurɓe ɗurde ɓen no wii dumunne ɓesgo makko ngon ko balɗe 50 ko ɗum ɗon woni ko jisti kon e konnguɗi karmakoɓe men kono noon no yaha kadi ha 60 e konnguɗi ɓurɓe woɓɓe kadi kono malikiyanke ɓen e woɓɓe goo kadi no tawti ɓe feere nden karmakoɓe goo kadi e nguusa man ɗo no jistini nden feere malikiya wonde dumunne ɓesgo ngon no yaha ha balɗe 60 si hewtani oti ɗon ɗum fof o laaɓaali haray yo looto o juula
haray na ɓesgo wonde hande kadi ko jiiƴan nawnare tum haray si tawi woni o heeɓi 50 o laaɓaali o continue ha 60 ɗum ɗon fof o laaɓaali haray yo looto o juula haray na nawnare haray ko nawnare o wondi o na ɓesgo hande kadi amma ila ɗon heɓi yeeso si tawi woni ila 60 o heɓi yeeso tawi ɗum ɗon o juulaali mo waawi yoɓude yeru ɗembalɗe ɗon kono gila 50 ha e ɗembalɗe non ila 50 ha 60 o yoɓata e fus ko tinnare e tinnare yani ko tinnare karamokoɓe maaki 50 tinnare karamokoɓe no maaki 60 ka kala e mum no mari dalil feere hay wotere hawkataake ma faamude mi faami joni mi faami feere maako nden balɗe 60 inde mari dalil on kadi no dolni o hawkataake feere winden 50 no mari dalil on no dolni o hawkataake joni noon hakkunde ɗin ɗon si tawi ko ɗon dumunne on waɗi ɗum ɗon ɗen fof no yonana uuti ko waɗi fof no mari dalilaji ɗin hawkataake hay tawi ndeyɗa no ɓuri jistude amma noon ko ila 60 heeɓi yeeso on si tawi woni ɗen ɗum ɗon o ñawlike ɗon o yoɓay joni har so fuɗɗi yooti jibini tun kadi laaɓi haray ɗon kadi o juulay tun awa jarama albarka yo Allah yoɓi ɗon ko moƴƴi min de tawi no dago ɗon kadi mi lando tawi hajji e newnila mi lando ɗon gotal pet e goɗɗo goo kadi no landilan ɗo wosi tawi yeeygol ñaamete bare e ñaari so tawi no dago ñaamete ala ko tew bare ñaameteji non ñaameteji ɗo hannde ɓe moƴƴinayi ñaameteji goo extra fii ko bareeɗi ɗin e ko ñaariji ɗi ñaamata kon bareeɗi ɗi nam har ko ñaameteji ko ɗum ɗo ñaamata kon ñaameteji ɗin ko bareeɗi ɗi ñaamata kon haray ɗo hannde ɓe yeeyey ɗum ɗon ɓe yeeyey fii e par exemple wono ñaariji ɗin ni kadi yahata kon ka hurgo ka nder cuuɗi ɗum ɗon fof haray ɓe yeeyey ga hara no woodi bitikaji mum spécial fii ko ñaameteji bare ɗin e ñaariji ɗin sifa ɗin ko yeeyete wono so tawi yeeygol ɗum no dagi e si dagaaki ñaameteji ko ɗin ɗon ñaamata kon yani ko ñaamete ko bare ñaamata ma ñaamete ko ñaari ñaamata ella ala e yeeygol ɗum par ce que bareji ɗin dagatako kadi ne e hara ɗi mara nafa hay hunde aynugol galle ma aynugol wondugol e wañowo ma wondugol e ko nandi mum kono kadi wuuri ɗon nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam makuno lawla annaha kanat umma la amartu bi gatliha si tawi no naafi tawde kanji kadi ko ɗi mofte ko tagudi Allah o yamirayno yo ɗi ware kono o yamiraali yo ɗi ware joni noon kanji kadi ɗi mari hakke wuurugol iɗi mari hakke yurminede ha en jangi e hadise wonɗo ka Bukhari Allah no yaafori goɗɗo bonnuɗo bonniri tiiɗunde sabuna emo yurmini kunkullum ɓay kum mari wonki kum mari heere hecciɗunde yani ɗum ɗon kañum kadi ñaamete muɗum on si wuurinnama be ñammine si tawi a ne'indu be ñamminandu si ndu nawni be ñawdandu ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e ko islam on faltodiri e diinaji luttuɗi ɗin fii teddingol kala ko taga mari wonki hay si tawi woni ɗen laaɓa ɓay gurdam muɗum ɗan ko kippete ɗum no wuurira amma bare no annda laaɓa ko ka soɓuɗi kontete jiraygi no annda laaɓa ko ka soɓuɗi kontete ɗiɗo piiji amma fiiwano bariru ɓayno ne e si tawi woni sartiji newgol no timmi ñaamete muɗum on kañum kadi si yeeyama haray Allah ala e muɗum par ce que koko mari wonki on jarama mbuy Allah yoɓi ɗon ko ɓuri moƴƴude a jaminata miɗo salmina on ɗo on jarama oustas na ala toon alhamdulillah on jarama mbuy albarka albarka moɗon de awa darsuji en no arde ɗo nani Allah yoɓi ɗon ko moƴƴo ɗon kadi amin amin awa assalamu aleykum wa rahmatullah to hajji en son kan en ɗo ɓe natirɓe numéro sakkitorɗo 48 12 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah on fo yaali janta alhamdulillah alajje ne jenti on ɗo alajje assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi on fo yaali a yettore Allah ko mi noddu tun ko duwa mi tori on yandi awa torani juuɓe o duwa e nene goto an yandi mi ɗo tori on duwa e kala jentiɗo awa tun ella o ala ara e du'a siɗɗo onande siɗɗo muɗum
fatawata ko e sengo wirninde no jaabo en torki Allah Allah okko ɗon ko faalɗon kon e moƴƴere o dandan ko molɗon kon e bone. Amina ya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala okko julɓe ɓen fof haala e moƴƴereji ɗin danda ɓe moolande je maɓɓe bonadeji ɗin. Ya rabbal alamin. On jarama. Assalamu alaikum. On jarama en salmini ɓe ngureji ɗin fof. Amin amin on jarama sukra. Naam haray seeɗa julde joni ɓe joni taw ɓay leeron haray yoni inchallah hara awa assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe julɓe tedduɓe haray on jarnama o weltanama en weltanike karamokoɓe men ɓen fota noon haray ɓeɗo ko karmokoɓe men kelɗuɓe fota haray wano minen depuis 93 kamɓe woni men e jannude ga haray tigui on programme ji maɓɓe ɗin ino laaba moƴƴa haray kadi makuji maɓɓe darsuji maɓɓe hutubaji maɓɓe kadi ɗuɗuɗi noka Banyan Technology Service haray jama on no wawi natude ka Banyan Technology Service ɓe wawa hendade makuji maɓɓe ɗuɗuɗi darsuji maɓɓe ɗuɗuɗi haray si ɓe wawali hendade hiɓe wawi noddude o numéro ɗo 664 33 06 56 haray ɓe wawa hendade makuji maɓɓe e hutubaji maɓɓe ino tawa e hutubaji maɓɓe ɓurɗi ɗuɗude ko ɓe waɗi kon ka julirde centre Ndiare haray ko teddungal jama on ko tooli maɓɓe haray noon mi raɓɓi woni haray miɗo salmina musidɓe julɓe ɓen fof haray miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓan en dewe men ɗen yo newna en kadi ko heddi ko waɗino sabu makko e yewtama ɗo hannde fi kulol Allah no labira moƴƴa e no laaɓiri e no faamorta kadi yo Allah on faaminen warta gollitirgol haray meɗen tolude ɗo kadi e karamokoɓe men kelɗuɓe haray ɓe faala kamɓe kadi makude seeɗa haray newnanen ɓe kamɓe kadi ɓe maka berkoɓe faala makude ko inchallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Haray min jarni onon ɗen siɓɓe meɗen kipange ɗeɗo golle e kala ka wontirɗon ɗon oɗo radio Lawol Kisal. Allah subhanahu wa ta'ala yoɓ on ko ɓuri moƴƴude e joddi yo waɗu ɗi juhji moɗon ka mandake moƴƴi mon ñande darga a hawtito en fof meɗen ka aljannaji makko. Mi weltano kadi heeɗiɓe ɓen ɗiɗo makuji wonɓe heɗade ɗum ɗon e kala kaɓe woni e aduna on e haray e karamokoɓe men ɓen toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi ɓoynda e maɓɓe tabintanaɓe cellal ngal waɗa barke e ɓeygureji maɓɓe ɗin ɓeɗo ko karamokoɓe meɗen haray mi wonani ko waɗugol taali ko jarnugol on tun e mi jalna ɗon kañum kadi musidɓe men wontiɓe Belgique ton wono e kañum Cheikh Abdallah Ahmad ɓe yewtuɓe nane haray ko payko muɗo wonduno Égypte no e Mouhammad Salih Balde haray komi woni wolde ɗo mi salminiɓe ɗon ɓen haray no wondi toon kañum kadi e kotiraɓe anno e Adjil Mouhammad Lamine Balde ɓen ɗo no Guine Gafe on ɗo nal payko no e Mouhammad Saïdou hunjiɗo kaduɗal Cheikh ɓe ɓeɗo tigui markaz Ubay bun Kaaba e tahfise Qur'an won ɗon ka galle maɓɓe mi salminiɓe fof waray mi weltanike on moƴƴa en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu newinde nden e newene nden e fiyakoji meɗen ɗon fof ko tata nawinana en dina men kan o jokkina en ko yiɗi o yalli o kan timmude moƴƴere. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawɗo ono kadi on yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude mi sikki noon Cheikh Abdallah Birsali ɓe ga ɓe yaltali Usa Abdallah. Naam haji. Nani ko ɓe salmini on kon ɗo. Inchallah mini wa aleykum assalam wa rahmatullahi hara ɓenno ko Cheikh Mouhammad Salih hara ko min woni yangoduɓe e nder leydi Égypte ko to wonno ko ɓe tawi men inchallah min yangodi toon ha on tigui iwri toon ardi ɗo kamɓe kadi ɓe hottiroy ka meɗen ko ceernoɓe meɗen ko Dalaba ko Isra e meɗen kadi mi salminiɓe inchallah ko mi wiɗo kam en eɗe balɗe ɗo haray min yiiduno haray mi yiniɓe ɗon salamu aleykum kamɓe e Cheikh julde ɗon inchallah e Cheikh Ndiare ɓenno fof ko karmo ko amen tedduɓe tun woni ko tawtidiri ɗon mi salminiɓe mi toriki Allah yalla waɗu jam e kisi e maɓɓe kamɓe wondi e maɓɓe fof inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Amin wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ileykum. accitani en mbeɗa jarama bum arayno meɗen tolude ɗo kadi makko baɓe ɗuɗuɓe kamɓe kadi ɓe salmina on ɓe lando si tawi ɗon e jaam haray ɓe weltike moƴƴa yewtere nde ɓe naftori yewtere nde moƴƴa kamɓe kadi kono ɓay haray ko tan on koko eɓɓana haray ko ɗum haɗi si ɓe makali haray kamɓe kadi ɓe weltani on ɓe salmini on inchallah. inchallah mawdi menen kadi min weltani ɓe fof maɓɓe mawɗi ɓe jarama ɓe fof maɓɓe toon haray yo Allah lanɗo yoɓɓe fof maɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude aray min tori yewtere nden fota kona seeɗa aray ɗo min habbi e Alaji en kadi e kala sehuɓe men kadi wonɓe toon wawatoɓe wallitade ka radio Lawol Kisal ɗo haray ko saɗi maɓɓe ɓe fof maɓɓe ko tooli maɓɓe inchallah
weltike fota yeltorki Allah yalla o ɗanɗo weltanen en fuu meɗen awa min jarama buyal barka joni on jarama ɓayre ɓe runki joni min accitaɓe ɓe seenoɓe fawtoyo inchallah hara min weltike fota na musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray no andirɗen noon hannde kadi ko ɗo wonɗen hattude haray ɗo min yaafini noon kadi fota ko wona seeɗa haray lande ɗen no ɗuuɗi fota kono no andirɗen noon haray lande ɗen fof wawatake jaabeede ɓay haray ko wona 30 minutes ɓe okki en lande ɗen inchallahu kono ɓaya alhamdulillahi allah yontere ɓe haray hiɗen ka place ɗo ɗe haray min torike muñño ɗon ha yontere hannde kadi inchallahu haray si ɓe seekuɓe men natanayi ɓen yontere hannde kadi ɓen noon kadi jaabano en mberu wokko allahu lan ɗo newinani ɓe inchallahu haray ɗo min yaafini fota lande ɗen no ɗuuɗi ɗon moƴƴa ko wona seeɗa kono haray no andirɗen noon ɓeɗo kadi koye darsuɓe woni haray no ɗumanni ñallal ngal fof haray hiɓe ɗon hara ɓe ronki so ɓe jonni leere on ɗon haray koye utti koye respectu leere on inchallah haray ko ɗum ɗon watta ha ɓe wawa sentade kadi haray noon on fof moɗon hiɗon weltana kadi hiɗon fof ɗon jarna eɗon du'ana kadi haray mi toriki Allah yallah weltanen e fof meɗen yo allahu lan ɗon yoɓu kala wonɗo wallitade no radio lawol kisal yaara yeeso mi toriki Allah yo allahu lan ɗon fottindi en fof ka jannatul firdaus ala yo Allah ɓantu dina makko kam banta fi lawol kisal kadi banta kala ko dina Allah wona waɗede fi muɗum inchallah haray mi inni yo Allah lan ɗon ukken walugol e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal